koper baju, koper makanan, rantang dan lauk untuk mama, ciki-cikian dan tas. Halo. Oke Besti, kita mau berangkat pakai mobil ini guys. Oh my god. Mobil apa ini? Semuanya, selamat datang di channel Jejak Dariku. Buat kalian yang baru bergabung, hai, salam kenal. Hari ini tanggal 1 Juli kita mau traveling tapi suami nggak ikut. Halo, selamat jalan-jalan, istriku terus kita. Sedih. Menghalang angin. Gaya lang kok. Bubum. Hotel lebih murah nih. Sekarang kita lagi ada di area, kita mau cemilan dulu, makan pempek. Nah. Aju apa kita? Panjang. Jangan mendek, dia mati. Mendek, janganlah aku mendek. Aku nak manjang-manjang. Siapa kata sehat? Kamu aja nangisimu. Sapi apa babi? Kita ada di pantai Rio by Beach, Rio Beach. Itu di situ. Ayak bocor nggak masuk. Bukan Lubna nih. Anak Usna nih. Jadi tidak atik megang, mama. Tenangin lah. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين
حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عليك الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليلي من غرام وليلة حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال ليلي يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليلي من غرام وليلة حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي تضع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي ده اللي القمر من عينيه ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي تضع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي ده اللي القمر من عينيه ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليلي من غرام وليلة حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال ليلي يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليلي من غرام وليلة حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال Semuanya, sekarang kita lagi ada di pantai Rio Bay Beach, pantai baru ya yang tergolong. But I'm just too afraid that I'll be wrong. I know. I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. Kita keluar dari pantai Rio, OTW pelabuhan. Apa rasanya? Masin, masem. Ya, kita lagi nunggu kapal, mau naik kapal. Mana sih lampunya? Oh bukan nih, kapal lampu Nabila ya. Kita masuk kapal.
Halo, sekarang kita mau turun dari kapal, kita mau ke tempat destinasi selanjutnya yang katanya turun. Sekarang kita sudah mau keluar dari kapal. Ngapa? Duduk sini. Abang jalan lah. Nah, sayang. Silo. Bingung kan nama lagi nyari mama aku jadi nangis. Ini kita dari Pelabuhan Tanjung Priuk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Buyut Hamid ya, kalau Buyut Hamid ngandung malah. Yang OPK Sejak. Dimas, kocoknya. Iya. Video. Ya, Palit Ami juga, kayak sekali. Semua sekarang kita udah di Bogor, kita di pesantren apa lagi namanya tuh. Kau duduk, aku yang megang. Joget. Aida pi, joget pi. Kaget be. Nunggu lah mereka tuh Bipa. Woi, itu nama tolong. Udah itu lucu. Iya ada. Penyaman. Diam. Ya ini dia, kita udah sampai di Villa Sun ya. Jadilah kita sekamar bertiga.
Ya. Makan gue per kaki. Enak. Enak. Di gunung yang dingin. This is the rhythm of the Wow. Aida. Macam mana kameranya? Ya lo ya. Dadah. Kasih banyak Ante dan Uju. Ini surprise yang sangat-sangat wow. Oh my god.